Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Ova rečenica možda nam se učini poznatom, ali to vjerovatno će se sjetiti samo oni koji su slušali radio D7. Ova prezentacija moje knjige je napravljena sa KI inteligencijom, a vi trenutno gledate moj stvarni izgled. Pokušat ću da vam prezentiram svoju prvu knjigu, koja je izašla iz štampe 2006. godine pod nazivom Tamo gdje ljubav počinje. Ovom prilikom želim da napomenem da su svi događaji kao i likovi iz ove knjige stvarni. Život piše romane i eto tako nastao je i ovaj roman. Za sada toliko od mene, a svaki dan ćete dobijati po jednu priču, čitavu ili podjelu na 2 ili eventualno 3 dijela, jer bi to određuje KI program sa svojim pravilima. A kako to reče recenzent, naći ćete se u snijegom zavijanoj vikendici uz toplu peć, miris pečene kafe i uz romantično svjetlo svijeća, čašu crnog vina, čućete gitaru ili ćete fijakerom poći sa voljenom osobom nekom daleko, jer srećo ipak čine male stvari. Smijeh djeteta, poljubac žene, zagrljaj muža, jednostavno ljubav. Ljubav, porodična, harmonična, sazdana na tvrdnim temeljima povjerenja i iskrenosti. Pozdrav za sve, a od 3. septembra se svakodnevno čitamo do kraja knjige. Darije Dobrovoljski.